Ćao ekipa, dobrodošli u novi video i hvala vam na gledanju. Danas sam za vas ponovo pripremila DM haul, znam da ga volite gledat. Ja ga volim snimat, pa ako vas zanima na šta sam to potrošila novce, onda nastavite gledati. Ovaj prvi proizvod je bila totalno neplanirana kupnja. Išla sam po jedan drugi proizvod koji ću vam pokazati i ovo sam vidjela krajičkom oka i doslovno je moja reakcija bila ok, ideš u košaru. I ko me dugo prati znati će zašto sam kupila ovaj tu proizvod. Riječ je o Balea hidrogelna maska za lice sa ametistnim puderom i hijaluronom. Jedan komad, mislim da je cijena nekakvih 8, 9, 10 kuna, nisam sigurna, dole ću vam sve popisati pa pogledajte. Uglavnom, da, kupila sam zato što ima u sebi ametist puder. Ametist je inače moj birthstone, tako da nekako automatski me privuklo. Maska je ljubičasta, znate da je moja najdraža boja ljubičasta. Iz tog razloga sam kupila, ima ametist, ima u sebi hijaluron, onako win-win kombinacija. Nikada sada nisam ništa, bar koliko znam, probala sa ametistom, pa me baš zanima kako će biti. Pa da, eto, javit ću vam dojmove. Ne znam, vidjela sam da ima i maska za usne, mislim da je to bilo. Maska za usne, maska za lice, ali eto, ipak sam uzela ovu. Zatim sam uzela ovo tu ogromno pakiranje Ebelin maramica. Ovo su znači reciklirane kozmetičke maramice, dvoslojne, 200 komada, mislim da je cijena bila nekakvih 10 kuna. E sad, ovo nisam uzela radi brisanja nosa, ali ne znam ja čega, ovo sam uzela za lice. Trenutno sam u procesu da ne koristim ručnik, znači da ne brišem lice sa ručnikom. Prvenstveno, prvi razlog je zato što se dosta bakterija na njemu nakuplja. Drugi razlog je što ja ne znam biti preblaga sa ručnikom. Ja sam dosta i brza u svemu što radim i onda ja ne znam onako lagano to tapkat i to na kraju si zatežem lice, bla bla i naravno na kraju radim si nepotrebne dodatne bore. I znam da ni ovo nije najidealnije rješenje zato što onako s ovim ću si potapkat po licu i bacit. Nije baš ekološki, ali ne znam. Eto, ako vi imate nekakvo drugčije rješenje, pišite mi dolje u komentarima zato što probala sam s tim da ne brišem znači, lice sa ručnikom, nego da pustim da se ono prirodno osuši, a meni to užasno smeta. Meni lice počne škakljati, imam osjećaj kad je onako pri kraju sušenja, imam osjećaj da me lice zateže i nekako ne mogu, od uvijek imam tih problema da jednostavno ne mogu pustiti da mi se lice prirodno osuši i ga moram nekako s nečim osušiti, tako da sam onda sad ću probati sa ovom varijantu, znači sa ovim ručnicima, pa ćemo vidjeti, ne znam, ali ako vi imate nekakvu pametniju ideju, pišite mi dolje u komentarima, ali trenutno stvarno nisam pametna. Ova sljedeća kupnja je zapravo bila radi grupe ženski recenziraj, znači ljudi moji, mene će ta grupa u bankrot odvest, mislim zapravo neće jer nije da baš kupujem sve i svašta, ali najviše me stvari vezano za kosu onako znaju privuć, jer znate da imam problema kosa mi se brzo masti, stvarno mi se brzo masti, evo ja sam jučer oprala, danas sam već trebala staviti suhi šampon, nekad mi se zna pojaviti perut, iako to sa seborom drži pod kontrolom, ali živcira me to. I onda sam vidjela da je zapravo jedna cura na Instagramu preporučila ovaj tu šampon i onda sam vidjela da je neka cura u ženski recenziraj isprobala i da ga je pohvalila. Znači Balein šampon, umirujući šampon za osjetljivu kosu sa zobenim mlijekom, 250 ml, cijena mu je 9 i nešto, znači ajmo reći 10 kuna. Njeguje, umiruje, daje mekoću kosi, bez silikona i parabena, upotreba umasirati na mokru kožu, uglavnom to znamo. Miris je suptilan, mrvicu onako sirupast, ali nije jak, nije intenzivan, gotovo onak neprimjetan, morate baš par puta istiskivat kao da osjetite miris. Jedino sam skužila da poklopac malo šteka, pa me čudi da mi se nije razlilo to u torbi, ali nema veze. Da, bila sam već kupila onaj sa jabukom, nije još došao na red, mislim da sad sam pri kraju sa onim Pantene, mislim da je Pantene
pa ću njega probati. I onda će ovaj doći na red, ne znam šta mi je u zadnje vrijeme s tim nagomilavanjem šampona, ali da, prvo ću znači taj Baleon od jabuke i onda ću isprobati ovaj, mislim nije mi žao zato što cijene mi onak 10 kuna, tako da sve je u redu. Ako je neka od vas već isprobala ovaj tu šampon, pišite mi dolje u komentarima, vidjela sam da imaju regenerator, ali ja koristim onu Garnier masku, tako da meni je ona super, pa sam uzela samo šampon. Zatim sam, ako me pratite na Instagramu, mogli ste vidjeti da sam prije nekoliko tjedana razbila ogledalo. To je ogledalo koje mi inače služilo kada se šminkam za YouTube i onda sam u DM-u vidjela ovo tu ogledalo. Malo me živcira što je, prosto ako vas zaslijepljujem, ali živcira me što je na obje strane. Nekako imam feeling kada se gledam u jednu stranu da će vas možda živcirati pozadina koja će se vidjeti. S druge strane možda i neće, možda se samo to malo zabrijavam i pretjerujem, ali da, s jedne strane kao normalno, s druge strane povećano. Svidjela mi se ova tu boja, onako lijepa, nekako zagasito, ljubičast, tamno roza, takva nekakva cijena, moja mislim nekakvih 15 kuna. Eto, tako da sam se počastila sa novim ogledalom i nadam se da ga neću potrgati zato što znate da je to 7, 8, koliko već godina nesrećano. Taman se riješilo onog prošlog što sam razbila i eto došla nova na naplatu, tako da ok. Zatim sam uzela ove tu obične male gumice za kosu. Njih sam uzela jer mi treba za pletenice. Kad radim pletenice, mislim radim ih rijetko, ali kada ih radim trebaju mi ovakve male gumice, ali imam one obično ogromne, glomazne, pa ne mogu lijepo pri kraju zavezati. Ove su obične crne, 19,90, tako da to sam si kupila. Zatim sam si uzela ovo, a ovo je znači četka za Profissimo, četka za čišćenje boca, jedan komad. Nju sam uzela da čistim onu Chili's svoju bocu. I kad sam išla prvi put, odnosno išla sam isprobati da li paše i teže ulazi, zato što je dosta onako manji otvor, ali može ući. Čim se stavi deterđent, voda, to lakše ide, tako da vidjet ćemo. Kažem, nisam još isprobala, išla sam samo isprobati da li će pasati. I zadnji proizvod koji sam po prvi put kupila je ovo tu. To su znači od Essence, oni štapići za manikuru. Dobije ih se 5, mislim da ih je cijena nekakvih 15 kuna. S ovim možete potisnuti ove zanoktice, ali ja zato imam i jedan drugi alat. Ja ovo koristim ako zeznem trajni lak, onda sa ovim onako popravim da mi se ne zaprlja kožica ili da maknem višak i slično, tako da ovo je sasvim ok i fakat je povoljna cijena za njih 5. Sad idemo na stvari koje nisam sebi kupila, nego drugima. Prvo sam kupila mami ovu tu Alverde 11 antracit olovku za oči. Ona inače voli takve sivkaste olovke, pa sam joj uzela. Svidjelo je se nijansa, iako po meni je ovo više nekako maslinasto sivkasta, ali zavisi pod kojim svjetlom, ali mislim bitno da se njoj sviđa, tako da nek uživa. Zatim sam joj uzela ove tu dvije miksa kreme. Ona inače već godinama koristi ovu tu anti-redness CC kremu, zato što ona ima onu rozaceju, isto tako kaže, onako kada ima crvenilo na obrazima. I ona ovo koristi. Sad, ja nisam baš nekakvi preveliki ljubitelj miksa kozmetike. Šta ja znam, nemam neki pretjerano veliki razlog, ali nije me nešto osvojila. Jedino što sam do sad baš bilo onak zadovoljna je bila ona kupka za tuširanje, dječja kupka za tuširanje, to mi je stvarno bilo ok. Ali ovo joj dopuštam da koristi, ne znam kako da se drugčije izrazim, zato što u sebi ima SPF. Ima SPF 15, znate da sam ja inače pobornik da se SPF nosi svakodnevno. Ja znam da nju neću natjerati da ona svaki dan stavlja onu Antelios La Roche-Posay kremu koja je se inače jako svidjela kad joj je probala na moru, pa sam joj išla kupiti novu, to sam ja mislim rekla u jednom videu. Znam da se njoj neće svaki dan dat stavljati taj SPF i onda mi je onako srce na mjestu, malo sam mirnija kad znam da ajde bar
ovu kremu svaki dan koristi, pa bar ima taj SPF 15. Nekako sam mirnija, tako da, eto, ne znam ja kako ona ovo uopće otkrila, ali ona je sasvim zadovoljna, pa eto, ako imate rozaceu, i tu piše da je color correcting, pa ne znam koliko je color correcting, ali ona je zadovoljna, pa eto, ako imate rozaceu, onda si ovo pogledajte. Samo da vidim šta još tu piše. Umirujuća njega protiv crvenila, SPF 15, obogaćena aktivnim sastojcima koji učinkovito djeluju protiv crvenila i umiruju kožu. Formula je obogaćena sa cvijetom arnike, vitaminom B13, B3 i kofeinom. Sastojci poznati po djelovanju protiv crvenila. Cold krema koja djeluje umirujuće, SPF 15 štiti kožu od sunca, tolerancija testirana na osjetljivoj koži bez alkohola, hypoallergenic. Eto, pogledajte. I zatim sam ju uzela ovu tu Mixa kremu, to je obična hidratantna krema, htjela ju je tako da ju ima na vikendici pa da si imaš čim mazat kožu, ne znam, u slučaju može da ovo zaboravi. Ne znam koje su njene namjere. Ovo je znači 24 satna lagana hidratantna krema za ravnotežu kože, 6% hidratantnog glicerina i regulirajući bakar plus matirajući puder formulirana da umanjuje rizik od alergije, tolerancija testirana na osjetljivoj koži. Ovo ima 50 ml, inače ovaj je nekih, ja mislim, 40 kuna, ovaj je nekih 60 kuna. Ovu kremu, s ovom kremom sam upoznata zato što mi je dečko ovu kremu koristio i znam da sam primijetila kada je ovo koristio, odnosno odmah sam primijetila da ima nekakvu drugačiju kremu zato što ovo ima tako jedan intenzivan, čudan miris, ni njemu se isto nije svidjelo, tako da potrošio je i rekao da je više neće kupovati. Baš jedan onako čudan, odbojan po meni miris, nimalo mi se ne sviđa, dok od ove CC išla sam odmah pomirisati da vidim da nema isti miris, ona nema nikakav miris. Možda neki blagi, gotovo neprimjetan, ali ja iskreno ne bih rekla uopće da ima kakav miris, tako da, eto. Ne znam. I zadnji proizvod koji sam kupila drugoj osobi su ove tu britvice koje sam kupila dečku jer bila je nekakva, nije bila akcija nego je bila ona fora da aktivirate kupon pa dobite 10 ili 20 puta više na kupovinu, nisam ja sama sigurna. Ovo su znači Gillette Blue 2 i znam da inače ove tu koristi pa da ja dobim dodatne bodove sam mu uzela pa da ima kada dođe kod mene ako mu zatreba, tako da to je to. I sada idemo na proizvode koji su ponovljena kupnja. Jako mi zadnje vrijeme smrdi iz koša za smeće, nemam pojma kaj se događa. Onda sam naravno uzela ovo tu i bila sam uvjerena da imam doma jedno pakiranje, no međutim nema ga, tako da ovo sam kupila. Ako još ovo niste isprobali, molim vas isprobajte. To vam je deo osvježivač za koš za smeće koji miriši po limunu i po naranđi. Znači citrus mix, ovo je ljudi moje otkriće. Znači otkriće, kož za smeće će vam mirišati citrusno. Kad prolazite pored njega, ako je malo koš za smeće otvoren, to će vam mirisati, ubija neugodne mirise iz koša za smeće, imate sve preporuke, a dođe vam s nekakvih 5 kuna. Stvarno je super. Zatim proizvod koji uvijek moram imati i pri kraju sam i odmah sam otišla ponoviti, to je ovaj Asebon, bila sam ga malo prije spomenula. Da njega koristim za perut, prhut, ja imam masnu prhut, to je znači prhut, perut, koja se zadržava na kosi, znači ne pada nego ostaje na kosi. Ovo koristim već godinama i jeftinija je verzija od onih raznih Ducreiviši i slično. Mislim, ponavljam se zato što ima novih ljudi pa eto da znaju. Zatim sam, naravno, po ne znam ja koji put kupila Sapunoteka sapune. Bilo je isto nekakav kupon da mislim da je 20 puta ili 10 puta više bodova se dobije i s obzirom da imam već na zalihi, a i oni su mi bili poslali, onda sam uzela samo ova tu dva. Uzela sam meticu Janis, divno, i uzela sam mandarinu i limun travu. Divni. Ako još niste isprobali Sapunoteka sapune, molim vas isprobajte. Mama je stavila neki sapun Palmolive. Ne znam zašto je to stavila, vjerojatno zato da onak želi ih se riješiti. I ne, to više nije, to nije taj doživljaj pranja ruku i taj miris. To što se onako
osjetiti onako da je umjetno, da nije prirodno i ne mogu. Ja čekam da ga potrošim, da mogu opet staviti sapunoteka sapun, tako da nadam se da će to biti brzo. I zadnji proizvod su ove tu Profissima vlažne maramice za čišćenje cipela, 15 komada, čiste i njeguju kožu i umjetnu kožu te daju sjaj, prikladno za sve nijanse, dobije se 15 komada. Ja sam stvarno zadovoljna s ovim maramicama, ovo su ponovljena kupnja i one mi stvarno dobro dođu kada trebam brzinski prebrisati nekakve cipele, tenisice, šta god. Stvarno dobro dođu, tako da ih uvijek imamo. Eto, dragi moji, to su bili svi proizvodi koje sam kupila u DM-u. Htjela sam vas samo podsjetiti da ako se već niste priključili na nagradnu igru u mom prošlom videu, onda se priključite, stavit ću vam i dolje link i možete osvojiti jedne odlične maske za lice da se lijepo njegujete kožu. Ja se nadam da vam se svidio ovaj video. Ako je, stisnite like i stisnite ono zvonce kako bi bili obavješteni o svakom novom videu. I ako se već niste pretplatili na moj kanal, ljubazno vas molim da to napravite, to bi mi stvarno jako puno značilo i hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!